Wodofo me makwaba edeba Adom TV. Dwumadie we eye nkranhye dwumadie. Na me a wo hwe me edin yam yeso eye Apostle Dr. Nita Kutego. Enso twa ne tia wa fra me Nita ko a ya na me de meje wo so ya wodo. Me paacho ho tesen. Me yiri se ho ye. Me se enema bi wo ho a yankase ye a esi ye kwan ema ye die ne nkoso. There are things we do to ourselves that deny us success and progress, yet we turn around to blame others. I just want you to mention one or two things you've done that you yourself was a hindrance. Wa wunim ne mebo ha wo yo ya consider edema wo eba na osikasam eba na wadesua eba na waware na wapomodne na me de ba ko bi brewo. There are things we hold on to that we should have let go. There comes a time when you can tell certain things are holding you back and you know you will not be better until you let go. Maybe about we say nyoma bi, suban bi, adwene bi, kasa bi ni susuye bi, esi wani je kwan, esi nkoso kwan, woni pa bi. Say ya busuani say anyonko, ono esi wo kwan, adwene bi a wo dwen, aya kwansidie, se ka wotimi jamu, enso ya untimi nyamu. I bet you, it is not that you cannot let you go. You just keep holding on to it, probably because it serves a temporal happiness. Ukra sa adwene say any pano or ben because ebi akwan bi so no omawaneje. Sa nsusuye no ebi akwan bi so no e ma hoto. Nanso ahoto no a wunya no enye ahoto a edoko yiyeye mu. Sa neje na wo de bre wo no nye neje edoko yiyedie mu. Neje a tiawa na twakọ. Nti abrabo a wo bui no ene da bu kompohwe abrabo mu na bisa ho se adwene ben na meta medwene ho atenka ben na meta kenya no ene ye ben na meta da na adie susu ye ben na ya mesusu ene nipa ben na mama okwan ya woni mekoba ya wodi minya na mpo wona da ne poison abrabo mu na bamodia na yifri ho. It is time you make character change a priority and stop holding on to things that aren't productive for you. Emne do say ohunu say nsakaye ade say dimuma it should be a priority. Growth, success and development must be a priority. Mpuntuo ye de say edimu awakwanesa so eba no apomodne wawade usikasam wadwumam enema wo ye nyina no say ohunu say mpuntuo ene ye de ebebem na ansana no na bo ha se ujamu na bo ha aya adeso na so wona adenam na ebi so timu e wo antobag mu ebi kura wo Ghana must go ebi kura wo ecolag ebi kura wo black polythene bag na adenam abrabom na edi unya abufuo oyawdie ye nwinwi ye tete ye hanhan ni nyina ya adeso aso wo empo onipa bi wa ya obibi a wontimi nyamu aya adeso empo asem bia ye ka kire wo nkwada abremu ye se ka waje mu no atu na montuo ekurao ebia ne ye bia wokunu ana we da na die ana obi ana adwuma da na die se obegye mu na nipa na aka bo mu aye ba kono ekurao na ehye nipa na ye mahye oya minya na meye no wo ye saa wo ye wankasa ho ye saa udi ohunya naano ene wo ya no ye oye naano atwam naano ene esiye naano atwam enene ochine ho hia nti jai naano nsem nim na bisa ho se ne adwene ben na medwene be kenya mabrabo atenka ben na me kenya no ebe kenya mabrabo wodo endaso ejidie ne neje ane kenya sa atenka we susu ben na me susu emra ben na ese me di so na mama mabrabo ekoye. You know, the things that stop you are often from your own thinking patterns. You can replace them. Everything is replaceable, even you. Bibia ewo ehyanemu bibia ewo abrabo mu ebetimi de ahyanemu even adwuma wo ye kra eyi wudine obufo beba campus abrabo awobo adwene bia wo adwene mu ebetimi replace no atinka bia de tete wo nkwada abramo you can replace it. Belief bia de to adwene mu he na no ye nyini naka bi wo yakura ne achiro ka na chi fear woman and save your life suruma na je ho nkwadi be se hwe ye nyini na ma ye suruma ba ye nyina yedu baabi e se ma eya adehye e ma eya kronkron hira edemanipa ene ene
enebu ha ye kato wadwen proso mra akwadaa no se wo frantomago enti udi apepragro wo ya akwadaa enti uni nyansa enti wo so da bia na wo ye nkwadaa neoma hwe ma men kan kire se emra me ya akwadaa no medwene se akwadaa me kasa asa akwadaa na mesusu neoma wo se nkwadaa na menyini ye die me gyan nkwadaa neoma no wunyini a eya nebu ha se wo giam kakra. You need to replace childhood thinking with adult thinking. You need to replace emotional unintelligence with emotional maturity. Obu wase minim yonkofa. Isa say wan hunu do. Odo ye nsua, odo ye kasapa, odo ye ne ye papa, odo ye ahobrase, odo ye obuo ene ne ye safata na wado ye di. Indeed, you can replace your friends that are not helping you. You can replace the job that is making you feel suffering. You can even replace a spouse. You can replace an interest. Indeed, you can replace your thought. There's one thing you can never replace. That's your life. Therefore, live your life to impact others. Live your life by adding value. Live your life by thinking right and thinking positively. Your life cannot be replaced. So stop holding on to the things that are letting you lose your life. Nebo wa ukuremu enema wanenye. Nebo wa ukuremu enema wonkoso. Nebo wa ukuremu enema wodi yaw. Jemu kakra na penioma ne ya ebema eneje edwere wo. Baba yeboyi wo nyonko bi wo hia na aka otimu sem na ofio wotimi nye o wo de we say se nonko no ya beguro nyonko ensem fata se ne benante pe obi obehye wonkran book bi wa wo kan a enhye wonkran adebo ha hwe no TV so enhye wonkran radio program wa enhye wonkran ni na nyonko jamu na pesua hunu ene kasapa penioma behye wonkran a ebema wadwen adore nyansa mu na penyankopon ne mpabo nyamesuro odofo onyame nhira se wonya kwan atie me mbom paye se wadwene ebekọ adwenpamu watinka bekenya tenkapa na wonsusue kenya empanini susue papa na abrabon sunsanso awie payo mamonna Adom TV mpanifo a ebo me Adom ase menna camera sound floor manager lighting MCR ena empo producers Randolph empo Priscilla Sandra ena eja Webek ampedu ase medamu nyina ase wa wonya amrehwe mu so oni onyame ntina koso ana hwe badwam adwumade de edoso na eba makrao.